tudatekereka tubandanye. Tugenda mu maso. Yohana yanditse aya majambo, yawandika bine bigambo, ariko yandikira abantu nkatwe, nawe urimo, nawe nkamuri. Ariko ikibazo yaravise na yekizibu cye yarina nuko kumbure we yibaza ko bakuba yari yegamba nti hari abantu bibaza ko ari cyo bosobora batari kumwe n'Imana. Ariho abagamba tibenda cye basobora ngati bayi. Yarabizi neza ko yaramanyi bulungi umuntu ashobora kubaza Imana, omuntu ayinza kubanga amanyi, ariko ntiyemerere Imana kwikorera muri we, n'atakiriza Katonda okukolera mu ye. Yarabizi neza, yaramanyi bulungi ariyo muzabibu ye muzabibu atuma ishami rishobora kwa yaletera ettabi okubala ebibala. Ukuguma muri Yesu rero, kubeerera mu Yesu niyo fatiro y'igikorwa cyiza cyose, ye foundation y'okuba n'ebirungi byonna. Ikintu cyose uri kurakora uno munsi, ikintu cyonna cy'okora olwaleero, ikintu cyose ushaka gukora, kyonna ky'oyagala okukola, ndagusabye ntiwemere ko ari wowe uba fondasiyo y'icyo gikorwa. Kusaba oleme okubeera foundation y'ekikolwa ekyo. Yesu niwe muzabibu, Yesu ye muzabibu, hama wewe uri ishami. igwe oli ttabi. Ego nibyo, weewaawo ishami nibyo ryama ibyamwa, ettabi libala ebibala, ariko hari imizi ihagaze ku muzabibu. naye waliwo emirandira egiyimiridde. Wewe wasamiwe, gwe ttabi gwe niwava ku giti, bw'onaava ku muti, ibyamwa byawe ntibizogaragara, ebibala byo tebirabika, bisa uri kuravoma. kubanga olina woosima. Guma muri Yesu, okubeerera mu niyo Yesu fatiro y'igikorwa cyiza ye cyose. foundation y'ebibala. Mbega ushaka kubaka urugo rwiza, oyagala kuzimba makama, mbega ushaka gushitsa abana bawe aho ushaka ko basika, oyagala kutuusa abaana bo ndagusabye nkusaba fondasiyo ni Yesu, nebeere Yesu. inkomezi zawe okunywerako zizonanirwa kujja kukoowa, kandi ndizera ko n'ubu wananiwe kenshi. ati neera ngamba nti wabiremwalemwa dda. bisigura ngo kitegeeza nti kumbure hariho experience wakoze y'ukunanirwa, olina obukugu bwe wamanya nti okoowa. leka gukomereza muri aho wananiriwe, togenda mu maaso naye walemerwa, genda ku muzabibu wa genda mitano. ku muzabibu obale ebibala. Ni Yesu Kristo ye Yesu Kristo umuzabibu, omuzabibu, wewe uri ishami. ng'oli ttabi. Ibanga ryo kwama ibyamwa ekyama ky'okubala ebibala ni kuguma muri Yesu Kristo. kwe kubeerera mu Yesu Kristo. Yagerageje gukoresha umuzabibu, yagezaako okukozesa omuzabibu, ariko ntiyagumye ku cyitwa umuzabibu, naye teyabeerera ku muzabibu. yaratsinze aravuga ngo ni jewe muzabibu. alwawo n'agamba nti yenze Yesu niwe yari umuntu, Yesu nga hama kandi yari Imana. ate ng'ali Katonda. Ikimugaragaza nk'umuzabibu Kyali kimulaga ng'omuzabibu, ni ishami wewe. gwe ttabi gwe. Yarasenze aravuga ngo yasaba n'agamba wenasenga bano bantu wampaye, nti nyinza okusaba bano wenagire n'umwe ntakazamo. watabawo wadde n'omu. Yari abizi neza ko nawe ari umuzabibu, era amanyi bulungi newankubadde akeneye amashami kugira ngo yame. yeetaaga amatabo Yari abizi neza ko igikorwa cyose akeneye hano ku isi gukora, ekikolwa kyonna akeneye umukobwa cyangwa umuhungu wowe cyangwa itewe. oba omulenzi oba Icyo yari ashaka yari ayagala ni uko umunsi umwe olunaku lumu uvuga ngo ogambe nti Yesu ndakwakiriye, Yesu nkwaniriza. hama umubwire ngo oluvannyuma omugambe ndabizi ko nashoboye, manyi bulungi ariko muri wowe nshoboye byose. naye mugwe nsobola byonna. Yaranditse Pawulo avuga ngo wandika Pawulo shoboza byose na Kristo b'inkomezi. nsobola byonna ne Yavuze byose, waba agambye byonna, nta kintu na kimwe yakuyemo, tewali na kimu kye yajjamu, ariko ngo ashoboza na Kristo muri naye inkomezi. yagamba asobozesebwa byonna. Ni nacyo gituma iyo uri kurakora ikintu ukabona ntigikunda, ensonga oba okola ekintu n'olaba nga rimwe na rimwe ntibisigura ko kidashoboka, n'olumu tekitegeeza nti kandi ntibisigura ko niwagerageza bitokunda, tekitegeeza nti ahubwo bisaba ngo wabula bisaba umutima wawe omutima gwo ukure kuri wewe, ogujje ku ubushyire kuri Kristo, ogutege ku hama umubwire ngo omugambe ndashaka ko bikunda, ariko byanze gukunda ku bwanjye, naye ndashaka inkomezi zawe zikure. byagala amaanyi go gabeere mu nze. Sinzi ko turiko turajyana. simanyi oba tutambulira wamu. Tegura umutima wawe, tege kunanirwa k'umwana w'umuntu okukoba kw'omwana w'omuntu ni ikintu kiri normal. kintu kiri nnomo. Nibaza ko ndowooza nti hari ibintu byinshi jewe nagerageje, waliwo ebintu bingi bye nagezesa, harimo iby'ubuzima, mulimu ebyobulamu, amasanga ntibikunda, nendaba nga bigaana, ariko kandi icyantangaje naye era ekyanewuuza hariyo abantu nasanze byarakunda. waliwo abantu be nasangaga byakkiriza. Muranatangara olwo mujja kwewuunya kubera ko bajya abantu bigushaka ko bikunda byakunze, kubanga bali bye twagala benshi muri bo ntibazi na Yesu wawe. bangi mubo tebamanyi Yesu wo. Mbega ikibazo kiri he?
murabe ekizibu nga kiriwoba. Pawulo yaranditse avuga ngo Pawulo yawandika n'agamba nti mwige kubumbwa n'ibyo mufise, muyige kumalwa n'ebyo bye mulina. kandi nizera ko twogira umutima wo gushaka kumenya ubugombe bw'Imana, Sikiriza nti tulina nitwogerageza mu byange kubera ko tuba turimo dukora ubugombe bw'Imana. tetuyinza kwetaaga n'ebigaana kuba tukola kwagala kwa Katonda. Ishami Etabi litegerezwa kwama, liteekwa okubala. litariko lirama. Bwe liba nga teri ariko Yohani yavuze ngaha mu ijambo, Yohana bino bye yayogera mu kigambo. aravuga ngo N'agamba nti ishami litama etabi eritabala lirakugwaho liratutugwa, liggyibwako hama ligatererwa mu muriro, ne balisula mu muliro, kuko kubanga ishami ryaremewe kwama. etabi Aba ndiriko lirakora igikorwa cyaryo, bwe liba nga terikola ekikolwa kyalyo naco likimaze. kyeriba. Amen. Tudatsinze reka tubandanye. Yohani yanditse aya majambo ariko yandikira abantu batwe nawe urimo, ariko ikibazo yaragize naye ekizibu kye yalina ni uko kumbure yibaza ko yali yegamba nti hari abantu bibaza ko ari ico bosobora batari kumwe n'Imana. waliwo abagamba nti balina kye basobola nga tebalina. Yarabizi neza ko yali amanyi bulungi umuntu ashobora kubaza Imana omuntu ayinza okuba nga amanyi ariko ntiyemerere Imana kwikorera muri we. n'atakkiriza Katonda okukolera mu ye. Yarabizi neza yali amanyi bulungi ariyo muzabibu ye musabibu atuma ishami rishobora kwama. aleetera etabi okubala ebibala. Kristo okuguma muri Yesu okubeerera mu Yesu niyo tufatiro y'igikorwa cyiza cyose. y'okuba ebirungi byonna. Ikintu cyose urakorwa Ikintu kyonna ky'obutuukirivu. ikintu cyose ushaka gukora kyonna ky'okukola ndagusabye ntiwemere ko ariwe uratera icyo gihe. kusaba oleme kukomera foundation y'ekifubi. Yesu niwe muzabibu, Yesu ye musabibu. wewe uri ishami. Gwe oli ttabi. Ego nibyo Weewaawo ishami nibyo rya mibyama, etabi libala ebibala. ariko hari imizi ihagaze ku muzabibu. Naye waliwo emirandiro egy'ingeri. Wewe wasamiwe Etabi ggwe niwava ku kiti onamba mu muti ibyama byawe bizogaragara. ebibala byo tebirya Kurabisa uri kurabisa kubanga olina wose muri Yesu kubeerera mu niyo Yesu. fatiro y'igikorwa cyiza cyose. Foundation Mbega ushaka kuba urugo rwiza, oyagala kuzimba mbega makama. ushaka gushiza abana bawe aho ushaka ko basika, oyagala kutuusa abaana bo Yesu ni Yesu. Yesu inzozi zawe zizokunanirwa, kujja kukuwa. kandi ndizera ko n'ubu wananiwe kenshi. Ati neera ngamba nti wabiri mwale mwadda. Isigura ngo Kitegeeza nti umuntu yariho experience wakoze y'ukunanirwa, olina obukugu bwe wamanya nti okoowa. reka gukomereza muri aho wananiriwe, Togenda mu maaso nawe walemerwa. genda ku muzabibu Genda wananiriwe. ku muzabibu okubala ebibala. Yesu Kristo Yesu Kristo jaliwe omuzabibu tuwe ishami, itabi ibanga ryo kwama ibyama ekyama ky'okubala ebibala mu Yesu Kristo. kubeera mu Yesu Kristo. Yagerageje gukoresha umuzabibu Yagezaako okukozesa omuzabibu ariko ntiyakunze kucita umuzabibu, naye teyabeerera ku muzabibu. yaratize avuga ngo ni jewe muzabibu. Alwawo n'agamba nti yenze Yesu niwe yari umuntu, Yesu amasazi yari Imana. ate gali Katonda. Ikimugaragaza nk'umuzabibu Kimulagako omuzabibu ni ishami wewe. si gw'entabibu. Yasezera avuga ngo Yasaba n'agamba wenasenga bano bantu wampaye nti nyinza okusaba bano ntagire n'umwe ntakazamu. watabawo wadde n'omu. Yarabizi neza ko naho nawe ari umuzabibu Era amanyi bulungi newankubadde akeneye amashami kugira ngo yambe. yeetaaga amatabo. Yarabizi neza ko igikorwa cyose akeneye hano ku isi gukora, akeneye umukobwa cyangwa umuhungu wowe cyangwa se wewe. Icyo yarashaka ni uko umunsi umwe uvuga ngo ugambe nti Yesu ndakwakiriye, Yesu nkumaniriza. amubwire ngo Oluvannyuma mugambe ndabizi ko nashoboye manyi bulungi ariko muri wowe nshoboye byose. naye gugwe esobola Yaranditse Pawulo avuga ngo wandika Pawulo nshoboza byose na Kristo w'inkomezi. nasobola byonna ne Yavuze byose, waba agambye byonna nta kintu na kimwe yapfuyemo, tewali na kimu kyeyejjamu ariko ngashoboza na Kristo naye w'inkomezi. yagamba asobozesebwa byonna Ni nacyo gituma iyo uriko wakora ikintu ukabona ntigikunda, asobola okukola ekibiba rimwe na rimwe ntibisigura ko bidashoboka, olumu tekitegeeza kandi ntibisigura ko niwagerageza bitokunda, tekitegeeza nti ahubwo bisaba ngo wabula
ubisa umutima wawe umutima ushyire kuri Kristo amubwire ngo ndashaka ko bikunda ariko cyangwa se gukunda ku bwanjye ndashaka imbere zawe segura umutima wawe kurangira umwana w'umuntu ikintu kiri normal nibaza ko hari ibintu byinshi jewe nagerageje harimo iby'ubuzima amasanga ariko kandi icyantangaje abantu nasanze byabikunda muranatangara kubera ko hari abantu bigishaka ko bikunda byakunze mbese niba ntibazi na Yesu wawe mbere ikibazo kiri Pawulo yaranditse avuga ngo niye kubunga n'ibyo mufise abahanzi nizera ko twagira umutima wo gushaka kumenya ubwami bw'Imana bitwogerageza abatange kubera ko tuba turimo gukora ubwami bw'Imana tuyinza kwetaaga n'ebigaana kuba tubakutugera kwagala kwa Katonda nitegerezwa kwama liteekwa okubala liza liko lirama bweriba nga teribe ariko Yohani yavuze ijambo Yohana bino bye yayogera mu kigambo aravuga ngo n'agamba nti isoni ritamba ettabi eritaba liraturwaho liratuturwa aba ligatererwa mu muriro liba lisula omuliro kubanga amen tudateje reka tubandanye Yohani yanditse aya majambo ariko yandikira abantu nkatwe nawe urimo ariko ikibazo yaravise nuko kumbure yibaza ko hari abantu bibaza ko ari cyo busobora batari kumwe n'Imana yarabizi neza ko umuntu ashobora kubona Imana ariko ntiyizere Imana kwikorera muri we yarabizi neza ariyo muzabibu atuma ishami rishobora kwaka ubuzima muri Yesu rero niyo fatiro ry'igikorwa cyiza cyose ikintu cyose uriko urakora ikintu cyose ushaka gukora ndagusabye ntiwemere ko ari wowe uba fondasiyo Yesu niwe uzabiye abawe ishami ego nibyo ishami nibyo ryama ibyama ariko hari imizi ihagaze ku muzabibu rero wasamiwe niba ko ku giti ibyama byawe ntibizogaragara turabisaba muri Yesu niyo fatiro ry'igikorwa cyiza mbega ushaka kuba mu rugo rwiza mbega ushaka gushiza abana bawe ushaka ko basika inkomezi zawe zizonanirwa kandi bizera ko n'ibiraniwe reka gukomereza muri aho wananiriwe genda ku muzabibu wa ni Yesu Kristo uzabibu ishami ibanga yo kwama ibyama ituma muri Yesu Kristo yagerageje gukoresha umuzabibu ariko ntiyagumye gucika umuzabibu yaratizera ko ngo nigere ku muzabibu Yesu niwe yari umuntu amatangira y'Imana ikimugaragaza nk'umuzabibu nisamiwe yasengera avuga ngo uzasenga bano bantu wampaye wengire n'umwe ntakazamu yarabizi neza ko nawe umuzabibu akeneye amashami kugira ngo yame yarabizi neza ko igikorwa cyose akeneye hano ku isi gukora akeneye umukobwa cyangwa umuhungu wowe cyangwa terewe icyo yarashaka
Yesu ndakwakiriye Yesu mwaniriza ndabizi ko nashoboye ariko muri wowe bishoboye byose yarangiza Pawulo avuga ngo ushoboza byose na Kristo w'inkomezi yavuze byose nta kintu na kimwe ariko uzashoboza na Kristo nacyo gituma iyo uri gukora ikintu ntigikura rimwe na rimwe ntibisigura ko kidashoboka kandi ntibisigura ko niwagerageza bitokunda ahubwo bisaba ngo umutima wawe ukure kuri wewe ushyire kuri Kristo amubwire ngo ndashaka ko bikunda ariko byarose gukunda kuganze ndashaka ko bizawe zikunda umutima wawe turareba umwana w'umuntu ikintu kiri normal nibaza ko ibintu byinshi jewe nagerageje harimo iby'ubuzima amasanga bikurura ariko kandi icyantangaje abantu nasanze byaramuritse abantu bigisha ko bikunda byakunze benshi muri bo ntibazi na Yesu mbere ikibazo kiri Pawulo yaranditse avuga ngo mwige kubumbwa n'ibyo mugisa abatanzi bizera ko twagira umutima wo gushaka kumenya ubugome bw'Imana nitwogerageza aho cyane kubera ko tuba turimo dukora ubugome bw'Imana isami nitegerezwa kwafatanya n'icyo ariko ntirahama ari ikintu yohani yavuze ngaho ijambo aravuga ngo isami ritama rirakurwaho riracucurwa hama rigatererwa mu muriro rivuga ngo musabe icyo mugomba cyose muzokironka kugira ngo iryo jambo rigukorere ntibisaba kurinda kuja muri Matayo ariko nizera ko bisaba ko riba riri muri wewe musabe ico mugomba cyose narindi icya mbere ugukunda ijambo ry'Imana no gusoma ijambo ry'Imana no kwiyumvira ku ijambo ry'Imana kubera ngo roza ku kigambo sinzi sifise amashuri menshi ariko narize gusoma no kwandika birashoboka ko hari abantu muri twebwe bashobora kuba batagize amahirwe yo kwiga bige gusoma no kwandika no gusoma rero tufashe imodoka tugiye Kampala mwibarabara hari icyapa kivuga ngo kirazira kurengana ngaha kizira okuyita wano nizera ko nzikiriza nti jewe nize gusoma no kwandika yasoma okuwandika no kusoma ndafise amahirwe yo gusoma ibyo bintu nyino omukisa ogusoma ebintu ebyo hama nkabibwira mugenzi wanje n'ebigamba munnange amen twari turi kumwe tubadde ffenna hamwe n'omubwira ibyo nasomye wali nsobola obutamuga mugenzi wanjye iracyaba badacyahamara ashobora kubaziguza ni nacyo gituma nizera ko n'isengero rya Kristo ari umunsi musohoka mukajya kuvuga ubutumwa bwiza kubera ko hari icyapa mwasomye hari abandi bataragisoma sinariko ndavuga iby'amashuri nariko ndashaka kubavuga badde soogera ku byo badde mbawe ekyokulabirako ndooza mwana hama ninamara gutahura iki jambo ry'Imana wenategeera ekigambo kyekyogera hariho iyindi ntambuko turiko turavuga muri Yesu entambula endala tujja ekisooka gusoma no kuguma mu ijambo ry'Imana okusoma ate n'osigala mu kigambo icya kabiri ekyokubiri gusenga iminsi okusaba yose adufashe dusomere muri Luka igice cya 18 umurongo wa mbere dusomere mu Luka 18 umurongo wa mbere amen abacira umugani yuko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe n'abawo urugero okugenda mu maaso nga basaba Yesu yabivuze ariko abwira abigishwa biwe Yesu yabyogeraga agamba abayigirizwa be hama yarabizi neza yari amanyi bulungi nti ko kudasenga bw'obanga tosaba
biprovoka icaha tuba mu buzima bwawe. Birete kibi okuba mu buramu bwo. Ngo nimusenge kugira ngo ntimugwe mu mosha mabi. Agamba musabe murimo okugwa wabi. Nturambirwe no gusenga. Toko wakusaba. Hari itiro ufise ryo mu gatondo. Waliwo tulo tolina twakumaca. Hari umwanya udafise kubera ko uvuye ku kazi urushe. Waliwo obudde bw'otalina kuba. Ariko ndizera ndakekeranya. Naye nzikiriza gasibuusabuusa. Ni byiza gufukama iyo ugira usenge. Birungi okufukamira Katonda. Ariko ndagusavye. Naye nkwegayirira. Nutaronka akanya ko gufukama. Bw'otafuna akadde akafuka. Ntukireke gusenga. Tolekerawo okusaba. Haleluya. Haleluya. Nutaronka akanya ko gufukama. Bw'otafuna akadde akafuka. Kumbure uri muri biro yawe. Oli mu ofiisi. Kumbure uparitse moto yawe. Ndagusavye. Ntuzovye ngo ndaja gusenga ninagera mu isengero. Kuko Yesu yababwiye ngo ukwiye guhora musenga. Mugwana okusaba obutakuwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu yibazibwe nnyo. Icya gatatu, ekyokusatu, kuba mu bumwe n'abandi. Okuba obumu ne banno. Mwitondere ibyagezwe byanje. Bwe muneegendereza ebyalagirwa ebya Katonda. Niho bazomenya ko muri abigisha banje. Balitegeera nti muli bayigirizibwa ba Katonda. Ahantu ndaza kuhavuga cyane. Wano njya kwogerawo nnyo. Kuko kuba mu bumwe n'abandi. Kubanga kuba mu bumu n'abalala. Ni ikintu gikomeye cyane. Kintu ky'amaanyi nnyo ddala. Jenge sindi mu isengero. Nze wembaga ndi mu kanisa. Pasiteri yarashobora kuvuga ngo mbavuze jewe. Pasiteri yayogera n'empulira nga ayogera ebikunze. Akabwira ati njya muntu wanga mukunde. N'agamba oli gw'otayagala mwagale. Akavuga atavuze wewe. N'engamba haa. Ariko yavuze ijambo ry'Imana. Naye ate nga badde ayogera. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde abansi banyu. Ekigambo kigamba muhezagira ababavuma. Hari abantu batariko baragukorera neza mu buzima bwawe. Waliwo abatakukolera ebirungi. Ariko ntusabwa ko bisura inabi. Naye togwana kubasasula bibi. Kuba ubumwe n'abagenzi bacu. Kuba obumu ne bannange. Mbega birakunda ko mu isengero tubaho tudafise ubumwe. Bikkiriza mu kanisa tubeere ffenna nga tetulina bumu. Ego cyane. Bisoboka. Mbega ikibazo kiba kiri hehe? Ekizibu kibaawa. Nimwaguma muri jewe. We munabeera mu Yesu. Amajambo yanje akaguma muri jewe. Ekigambo kya Yesu birasorokera cyane. Bitwangwa. Ko hari umuntu avaga akaza guhagarara imbere. Amasorotse. Atagenda kuvuga ngo reka. Wava wano afurumira. Hajya naho yaririmbye neza. Newakubadde yayimye bulungi. Je namubonye ari kumwe n'umukobwa. Namulabanga ali wamu n'omuwala wali mu kibuga. Aratubesha. Atulimba. Kubera iki wamubonye? Lwaki wamulaba? Mburazi nawe ko Imana yakubonye. Omanyi nti nawe Katonda yakubonye. Ari ibintu wakoze ujya muntu atabonye. Waliwo bye wakoze. Aho birakoreye kuvuga ko wamubonye. Kugira ngo atinde atsiri mu rubanza mu isengero. Wangulwe gali mu kanisa. Bishop bamuhagarike. Bishop akuyimirize. Ariko ndabona kwizo kuri. Naye njagala kugamba ubu Imana iduhamagarira. Waliwo obumu Katonda bwatumenya ngoro. Obwakumanya. Gende data wundi. Oluganda omulala. N'urugingo rwa Kristo. Kipate mukugwe. Niwa muzabibu Kristo we uri shami. Yetabi erya Kristo. Ishami ntirishobora gutema irindi. Etabi terigwana kutemenya. Muzabibu. Omuzabibu. Urashobora kwihefa utakinyiganyiza ishami rigakoroka. Usobora okwenyenya etabi nerikwa. Nico bituma. Yensonga. Mwene wanyu niyakora icyaha. Oluganda wo wabako. Mwegera umuhanure. Genda jalo. Ariko wibare no mucira urubanza. Naye ate tomusaba. Yesu niwe mucamanza agororotse. Yesu ye musazi w'omusango omutuufu. Ubumwe bw'abana b'Imana. Obumu bw'abaana ba Katonda. Turaza gusenga. Tugenda kusaba. Ariko byemerere. Naye onyamba onzikirize. Hari ubu Kristo turiko turabamwo. Waliwo obukristaayo bwe tubeeramu. Butuzana ahantu. Obutuleeta awantu. Yesu yavuze bamusanga ariko asangira n'abanyabyaha n'abatoza kweli. Bamusanga ng'alira wamu n'abawooza. N'abasambanyi Yesu baragenda. N'abenzi Yesu yatambulanga nabo. Hama baramubwira ati ivyo n'ibiki uri gukora. Ne bamubuuza biki ebyo by'okola. Kuko bo bari bazi. Kubanga bo baali bamanye. Ko Yesu ari uwera. Nti Yesu mutukuvu. Ariko Yesu icyamuzanye. Naye Yesu ekyamuzanye. Yaraje kwerekana ko yera. Yajja kulaga nti ahubwo yaraje guhindura abanzi ngo base nawe. Yajja kukyusa abantu. Ni nacyo gituma yegereza abacyafu abanyabyaha. Yesembereza abacyafu. Kugira ngo base nawe. Basobole okumufaanana. Umunyabyaha
omuntu akola ebibi akwiye umwegera agwano yasembera akamuhanura n'amugambako akamusengera n'amusabira gusumba umwegera okusinga musembera bamucira urubanza amusalira omusango bamuzaniye umugore afashwe yagiye gusambana bamuletera omukyala eyakwatibwanga baramubwira ngo reka ibyanditswe bya Mose bivuga ngo uyu muntu akwiye kwicwa aterwa amabuye. omuntu agwana okukubibwa amayinja Yesu arunama Yesu nakkiriza arababwira ngo kyava abagamba uzi ko atarakora nk'ibyo cyangwa ibindi atakora ng'ebyo b'ebirala namutera ibuye amukuba ejjinja kubera ko ducira urubanza tutabanje kwiraba kubanga tusala emisango kenshi twisera mu kibanza cy'abagororotsi tweteeka mu kugira ngo abandi bitwe abanyabyaha abalala bayitibwa ariko Yesu yari abazi imitima yabo nicyo cyatumye yensonga abatesita yabateeka ku tesiti kugira ngo umwe wese asubire yiraba ubwiwe buli omu asobola okwetunulira tubanze tureke kuraba abandi tusooke tuleme okulaba abalala naye tulabe ffe je nama ntangara reka ndakivuge kumbere muraza nze neewuunya nawe kumbere kirabaze kugutangaza kankyogere maybe nawe kyakwewuunya nigute ugeze muri entreprise ugasanga umuntu agira iturire otuuka otya awantu n'osanga omuntu ali eguzi bikorohera kuvuga ko yakoze icyaha ne bikwanguyirago okwogera nti akoze amabanga ugeze muri ya office byabihonye oba ng'otuse mu office ukabyicaramo utangwa gukora nk'ibyo yakoze n'otuulamu ate naawe n'otandika okukola cyangizera ko icyo Imana idutuma atari kuraba abandi zikiriza mukama byatu nukuri Imana ishaka ko wiraba ddala mukama ayagala weerabe hamwe jewe nosanga ndariko ndakora icyaha wali wensanga nga mbadde nkola ekibi byokorohera mugenzi wanjye kutagikora twicaranye yanguyira munange ariko ninajya kuraba ubunyabyaha bwiwe naye bwe naalaba ebibi bizonyohera kwifatikanya nawe bijja kunyanguyira okwegatta naye Yesu yebazibwe tuba mu masosiyete mu bibanza bitandukanye tubeera mu bifo eby'enjawulo nibaza ko kumbure duhura n'ibitandukanye ndowooza nti ebyetusanga byanjawulo je nari ndi umunyeshure nze nali musomi nari ndi muri secondaire nali mu siniya nari nzi ko mfise Yesu nali manyi nti ariko kandi nari nzi ko nkeneye n'amanota naye era nali manyi nti neetaaga bubonero rero cya kibazo cyo kwibaza ko Yesu kiri ekizibu ekyebuuza ku Yesu ari muri we akeneye amanota alimu gwe yeetaaga bubonero bintera gushaka kurondera amanota mu buryo butari bwo ebindeetera okunoonya obubonero mu ngeri nkyamu umunsi umwe olunaku lwali olwo narakoze examen nenkola exam uwo twicaranye gwe nali ntudde naye nemugamba ddala nsonyiwa ndakitijwe sinshaka ko ndi mulokole turabanira saagala twetunuulire ku bintu byaffe ndabimubwira nebimugamba nagamba kale icyakurikiye ekyaddirira twaratanguye examen twatandika exam amarambaza kyava mbuuza ambajije ndamubwira ati we yambuuza nemugamba ndamubwira nanje arambwira naye n'aŋŋamba amen tuhejeje examen bwe twamaliza exam nahise sinzi ngo bandabwira ibintu bitari bitumvikana njagala bagamba ebitakwatagana naye munyambe mu biwuliro nahise ndwara nalwalirawo ndwara nyene ndabura amahoro nalwala nembulirawo emirembe nari ngijije nakunda Yesu nari mulokole nga ngeze muhira we natuuka ndafukama ndabwira Imana nembogera negamba niwe uri papa we taata amanama yo kwivuza niwe uyampa esente z'okwejjanjaba ariko ndarwaye shaka umfashe ndi mulwadde njagala onyambe niba bikunda kunkiza oba byangu oba ompe sente zigenda mu lwaliro nza numva nempulira ngo wibye ng'oli mubbi hariyo amajwi nk'ayo uhora wumva mu mutima wawe waliwo amaloboozi g'otera okuwulira ibyo bintu byumva mu mutima wawe ebyo bimanyi ng'obiwulira mu mutima gwo ikibabaza nta munsi urikira urubanza ekisinga okunnuma tonaba kwesalira musango rero ndihana ndakimana mbabarira I will never do it again sijja kiddira neera sinzongera gukora ibyo bintu sijja biddamu neera kandi ababwire niga muri interna we nali nsoma nga amanawo excel niga ntaha nga olulala nensoma nga nzira waka ageze ko dutegura examen d'etat we kyatuuka tukole exam
abanyeshuri twese baragiye turakorana abasomi bona twakorera wamu baravuga muri ati icyo tugomba gukora yabagamba cyo tugwana ukora tugomba gupanga ingene tuzotrisha tuyino ukora plan yo kubba wowe turazi ibyo uzi cyane betumanye ngo byo nawe turazi ibyo uzi cyane nawe tumanye byo tuzokurungikira urupapuro ruri kw'ibyo utazi abo uje wogera k'ibyo uzi abo tutransfer then obisindike oh yaje ryambwira ngo ndumusuma ndoboze ryangamba ntorimo rigomba rigaruke rero nenda biradaranga igire ko gitije nasa nabo bagambe nti ndi muri kulisi bafana uwo munsi baranshize kure yabo bateka warana ariko narindi kumwe na Kristo naye Yesu yari kumpi yabaye hafi yambera kumpi n'ishure ryose abantu twigana usomero ryo nabe twase ninjewe ntenyene mu bantu biga bataha zenzeka nashoboye kumenya ama ninjewe ntenyene mu bantu bataha nari mfise amanota menshi ama muri n'ishure ryose n'abo twigana nari ngira nari nabanya hari igihe twanga kuba bizigirwa kubera ko twibaza ko Imana atari umwizigirwa wari wowe tugaro kuba abesigwa ariko hari ikintu kibanza kuba naye wari we kintu kisoko kuba abantu baza kubwira ngo tuvemo wari wabagamba tuvemo kuko twebwe kubanga fe ubuzima bwa minsi yose tudandaza umubiri uburamu bwaffe ama wewe nawe udandaza itomati ati gwe nawe otundanya ntitushobora kwanda hamwe tetugenda tuvemo usubulira wamu tuvemo ama ni wabavamwo obango bavudemo za tomati zawe zashobora kuronka abakiriya inyanya zo zizofuna kubera ko by'ukuri kubanga dara cyatumye bavamwo kubera ko business bariko barakora yakunaniye wanti business je abo ni bakwamenye ko business bariko barakora atari ubwami bw'Imana wakora kuwategedde business je bari kusiya bwaka bwa Katonda gukunda abandi kwagala balala kubaha agaciro kubarabanga kikuru mumfashe dusoma amajambo y'Imana munyambe tudemo tusome Abikorino ba mbere umurongo cya 11 umurongo wa 17 gushika ku 21 Abikorino ba mbere cya 11 basoka isura 10 umurongo wa 17 gushika ku 17 mpaka kwa 2 mu rumu dusomere nyarutsa mutusomere nga mwanguya mwebale ivyo bintu murabizi ko bibaho ibyo mumanyi nti biberaho cyane barabintangaza nze buri byo binewonyesa kuko nagomba babwiza ukuri yagara bagamba amazima urukundo rw'Imana ukwagara kwa Katonda nitwebwe bo kurugaragaza yefa abayina okulago amivyo oluvanyuma ebyo bintu birengera amajambo ebyo bisuka ku bigambo nyimba hari umuntu mwicaranye oba waliwo gwotudde naye mu kanisa nyimba hari umuntu mubana muhira ng'oyina gw'obeera nayeka ufise ibirato 35 ng'oyina engato 3 mpeya 35 hama nawe n'icyo afise cyaratobotse munsi naye ng'omulaba n'ekyalina nga ugakomeza kumubwira ngo Yesu aguhezagiye n'omugamba Yesu agomba ndakubwiza ukuri yagala kugamba Yesu ivyo aduhezagiye Yesu yaramaze kubitanga Imana nigiye kurema ibirato Imana nigiye kurema ipataro Imana iragomba ko dufise ubisangira n'abandi kubera ko yabizi neza ko hari ishami rigomba kwama ivyamwa iryo shami ni wewe etabe yemwe ntibisoboka ko mvuga ko ndi umukristo yogere ndi umukristo ushobora guheza gukaranga bya bindi ukunda nshobora kumara kusika biri byenjagara mugenzi wanje adodoye munange wabanga akongo atambwira abana shira munsi y'igitanda ngamba abana titeka wasi y'ekitanda mumbabarire musonyowe Aburahamu ikintu cyamubayeko Aburahamu cyamutuka ngo yakiriye abantu yayaniriza abantu ariko yari yakiriye abamarayika naye yalinga yaniriza abamarayika kumbure umuntu ace muhiri wawe omuntu wabanga zewuwo yarasonze yari abadde nga ariko yarabaye nka Eliya maybe abadde nga Eliya kugira ngo musangire twatundi dukeya urire wamo uri obutonotono hama tugwire aho bisobora okuba Yesu yaravuze amajambo aravuga ngo Yesu yayogera nti mbega kwiganyira byokongera ko n'akantu na gatoyi okwemulugunya kuyinza okwongeramu wadakatini ndakubwiza ukuri njagala kugamba amazima kubunga n'ibyo ufise okumalwa n'ebyo byoyina hariho umuntu yatwigishije ikintu aravuga ngo waliwo yatusomesa ekintu n'agamba yatwigisha ku ijambo ry'Imana rivuga ngo
ngo ndimukunda amafaranga yaratusomesa mulimo okwagala ssente ariko aza kugira ikintu gikomeye naye nayogera ekintu ekyamaanyi ubundi amafaranga ssente ntakunda abantu bayafise tezaagalwa abo abaziyina n'abatayafise barayakunda n'abo batalina ssente bazaagala amen amen ama kuyakunda urumva ko ari ikibazo none uri gukunda nayo udafise nga kizibu ate gweoyagala n'ezo z'otalina Amen. amen ngo hari umuntu ngo yagiye gutanga isiganwa waliwo omuntu yagenda kuwayo ekiweebwayo yari muri twebwe muri ino shengero twebwe yali mu tutifise kanisa nga omuntu nga mwavu hama hageze gutanga bwe yatuuka okuwaayo yari afise 500 yayina koyini y'ebitaano hama yari abizi neza ko mu gutaha bisaba ko afata moto ya yali 500 amanyi nti kudda waka yeetaagayo ebitaano ariko hageze gutanga naye watuuka okuwaayo azakora mu mufuko neyeekwata azasanga ya 500 neyeewaayo ebitaano aravuga ngo ndataha n'amaguru n'agamba nja kuddeeka n'ebigere ariko ndabivye mu bwami naye atirisi ensize mu nnyumba ya katonda nibyaba bitagukundira kureka kugira ngo uwundi age bikkiriza owe munnaalye hariho ahantu kehaniwe mu rukundo rw'Imana waliwo abantu wotasobola nitwaba iminsi yose twishyira imbere oba ebiseera byonna hariho ahantu tukehaniwe mu bwami waliwo abantu wetutanaba kutuuka bwa katonda onzikirize tabure kumenya ko tandika omanye Pawulo yanditse avuga ngo pawulo yawandika ng'agamba ngo nti iyo mukoranye nti we mubanga mukuŋŋaanye hariho abantu hagati muri mwebwe wabeerawo abantu makati mu mmwe baraye ubusa abasuze nga tebalidde aha ntabwo ndiko ndavuga bishop soogera ku bishop ndiko mvuga twebwe yogera mu ffe abari abantu baraye ubusa wabawo abantu abasuze nga tebalidde ariko wowe ufise ibiro bibiri by'umuceri ng'olina kiro 2 z'omuceere namvuze bibiri ndibaza ko wumvise ko nagerageje kuvuga bikeyi yogedde kiro 2 ndowooza murabizi neza ko wewe n'abana bawe inusu ishobora kubakwira nti gwe n'abaana bo haafu aba kandi niyo botanga inusu hari ikindi kiro uza gusigarana ate wowaayo haafu wewe wariye n'ubundi yariye olidde n'omulala ariko ikibazo kiri hehe naye ekizibu kiriwa ninaza nambaye ikirato cyiza nzija nga nyambadde engato nnungi ayambadde ninaza nambaye ikirato cyiza nzija nga nyambadde engato nnungi ikibazo nza kugira ekizibu kye naafuna nza gushaka kuraba tuma nibyo nawe yambaye kimeze gutya banjagala kulaba oli naye ayambadde kitya amen ikibazo yagize ujya muntu kuba natambaye cyiza ekizibu kye yafunye oli okuba nga nyambadde kirungi abadde akyagala ariko Imana naye katonda umukeneye kuba ari wowe ukimugurira yeetaaga gwaba akimugulira Imana nigomba kumuraba ko we wari cyiza gusumbya iciwe katonda tayagala olabe ariko Imana iragomba kumuha agaciro amukamenya n'igituma yambaye icyatambutse ayagala muwa value gwe n'otegeera kiki lwaki ayambadde ekyayulika abaana ba katonda abaana ba katonda Imana katonda izongera kugaruka ngaha talidda wano yaragutumye yakutuma gwe amerika ikorera muri wewe kati katonda akolera hariho ibintu nutabikora waliwo ebintu oba ubwami bw'Imana uriko uragusubiza inyuma obwakabaka bwa katonda hariho ibintu nutabikora waliwo ebintu uriko uratuma intambara muri kongo ibandanya hariho ibintu nutabikora waliwo uriko ebintu uratuma abasore bagwira muri kampala oleetera ababbi okuwera mu kampala kubera iki lwaki wa muntu yaje yambaye ikirato gitabutse eyazze nga yambadde yaratikiranza aravuga ngo yarabye engato n'agamba nanjye nzosobola kugaruka nambaye nk'iki nange ndidda wano nga amasisiteme agomba akoreshe sisitemu gyagala kozesa ikibazo azabwira naza kubaza niyo bamushingira intaha tajja kubuuza ono antirisita mujjulire aca yirukanga adduka emisinde agomba arondera ubuzima ateeka okunoonya obulamu kurondera ubuzima okunoonya obulamu jewe nasanze benshi baburondeye bataburonse nasanga bangi abanoonya obulamu tebabufuna inzira ni nyinshi amakubo mangi azobona umuntu afise isakoshi nziza muri vili ajja kulaba omuntu ayina ebbaaga ennungi mu kibuga acamubwira ngo urayimpa canke ntayimpa amugamba onampa baaga eyo batogiye motive n'ikirato ciza akeneye kyayagala ngato nungi gye ariko wewe wari ubizi ko ca kirato cawe iyo ukimuha naye gwe wali omanyi engato iyo umuntu atari kuza kwiba uno mumama omuntu ono teyandigenze umunsi uvyiyumvira ntiwakimuha olunaku lwabyewo niwo munsi yasoza aja kwiba yensonga yafuluma n'agenda okubba mbabarire mpamurya muntu ntamwita umusuma onsonyi wooli sijja muyita ahubwo umusuma mpava ndamwita wewe Imana yaguhaye icyo utanga n'ubitanga gwe mukama yakuwa kyowaayo n'okigaanira ko ndavuga ibintu biremye mubabarire ndowooza njogera bintu bizibuzibu ariko ndumva nanjye ariko bifasha naye bwe bityo bwe byankutte
dusomere mu Filipi igice cya 2 umurongo wa 3 gushika ku wa 4. Amen. Je akariko kantangaje Ako kekane unyisa. ibaza ko arico gituma abantu benshi badakunda gusoma ijambo ry'Imana. Roze yensonga batu. Ubwo ari umuntu ashitse ko kw'iryo jambo acavuga ngo no. Uba wali wa atuka kwete kigamana kama nenda. Umuntu wese yiyumvire ko mugenzi wiwe Yena yewulire nga muneta musinga. Harigihe abana nibaza muri ijambo ry'Imana. Wali wo nebuza ati kigambo cya nyimba rukuri. Obadala mazima. Kubera iki tutemera ngo rikorere mu buzima bwacu. Lwaki tetukkiriza ekigambo kikolere mu ffe. Ndiko ndabigisha intege nke zanje. Wano mbasomesa obunafu bwange. Ivyo ndiko ndababwira nanje birandaho. Ye mbagamba nange ariko mugenzi wanje. Naye munnange. Rero abantu twanezerwa kera mu ishuri. Waliwo abantu twasanyukanga edda mu ssomero. Obonye mugenzi wawe ayobewe wacomubwira ati olaba muno nga bimusobedde nonga wihangane ariko by'ukuri uranezerewe naye nga muli osanyuka muli ogamba kukirabe naye nga muli omulaga nti kubera ariko abona ari we yateye imbere abandi y'abasigaye kubanga araba nti yakulakulanya abalala basigadde emabega nacyo gituma uno munsi y'ensonga olwaleero hariho n'abakozi b'Imana waliwo n'abaweereza ba Katonda bimworohera guhagarara mu isengero bimwawira okubeera agacaca kuvuga Victory Church n'agamba Victory Church ko ari isengero ry'abantu ba Satani ekanisa y'abantu kubera ko yaje asanga intebe zose ziruzuye kubanga yaze nasanga ng'entebe zonna zijjudde kubera ko kubanga ashaka ko ari wajibe ayagala ye yaba isengero ryiwe rivugwe muri Kampala kanisa ye yogerwe mu Kampala amayandi masengero yose apfe yena makanisa ariko yibagiye ko ariko avuga ubutumwa bwiza kandi tayogera enjiri nnungi twiyumvire ko mugenzi wawe agusumba wulira nti munno akusinga umuha agaciro omuwebale hama nimba byo gukundira webibanga bisoboka unamusengere omusabire ariko Imana yanyigishije waliwo Katonda lwe byaranshikira n'ukuri kandi byaranshikira ddala byantuukangako nabona umuntu nendaba ng'omuntu umva ndamukiriye urubanza neempulira nga musalidde omusango uno munsi nicyobuza ko biza mu mutwe wawe n'olwaleero saagala bijje mu ariko ndashaka kugira ibanga naye njagala kuwa ekyama niwumva icyiyumviro kibi kije mu bwenge onaawulira nga ekirowoozo kibi kize mu magezi ndagusabye ubwire Imana ko ibyo bintu byemereye kuba muri gamba Katonda akuyambe ebyo uwo muntu niwumva wo mwanka omuntu oba owulira usenga uvuga ngo Mana ndagusabye urukundo mu muntu gambe Mukama nyamba njagala omuntu ono ivyo rero ebyo Bibiliya nyene ikivuga ngo ukunda umwansi wawe Bayibuli egamba nti yagala omulabe wo kubera ko Bibiliya ivuga ngo ukunda umukunzi wawe lwaki Bayibuli tegamba nti yagala omwami kubera ko ikivuga ngo ivyo onye n'abandi banyamahanga barabishobora ebyo n'abaana b'amawanga abalala Imana ishaka ko tuba unique Katonda ayagala tubeere unique tuba abana b'Imana ayagala tubeere abaana ba kandi irashaka ko dukunda ataco twiteze Yesu mbere yaje yitanga ku musaraba wapfira abanyabyaha mu bikorino igice cya 2 mu Bakorinso ariko na kabiri igice cya 5:21 avuga ngo utigeze kumenya icyaha egamba tatamanya ekibi Imana yamuhinduye icyaha Katonda yamufuula ekibi kugira ngo ducike ukugororoka kw'Imana tusobole okufuuka abatuukirivu bisigura ngo icuri kitegeeza ekyo nta kintu na kimwe watereyemo tewali na kimu Yesu kyewawaayo yitanze kugira ngo Yesu agucungure yeewaayo okununula kwe yemerere nawe utange ubuzima kkiriza bw'abandi naawe oba obulamu bw'okuba abalala mu Burundi mu Burundi hari indirimbo baririmba ngo ndahevye byose Yesu nguwa yes imagine igurira iyo ndirimbo ko uhevye byose kandi oyimba oluyimba nti byonna byonna mbirese kandi ufise byose ate nga byonna era obiyina igurira iyo ndirimbo ko umwihaye wese oyimba oluyimba nti nkwewadde nzenna udashobora no gutanga ikigira 10 muri kanga tosobola n'okuwayo ekimu ky'ekumi mu urikuvuga ko uhevye byose ogamba nti weewaddeyo byonna hari umuntu yagusabye akantu gato waliwo omuntu yakusabye akantu katiri bwe kati katono bwe kati kashoboye kumufasha katosobodde kumuyamba ari kubesha abantu tulekerawo okulimba booluganda indirimbo ziraryoshe enyimba ziwooma hama nabo ndabwiza ukuri ino shengero mwaraheze musigaye yagala bagamba nti mwaweerwa omukisa mulina ebitone ebirungi narimenyereye aba bishop badde namanyira aba bishop igikorwa cyabo ntabwo kwari kuririmba ekirabo kyabwe si kyakuyimba Imana yaramuteye iteka naye Mukama yamuwa ebirungi n'amuwa ebirabo kugira ngo
nijaba bikeneye ko abaho n'isirimba musirimbe biba byetaaga n'okusirimba tusirimbe nga tuli naye amajwi meza cyane amaloboozi amalungi abayimbi ariko ndabasabye baje naye mbasaba yimba indirimbo waririmbye ivuga ngo oba oluyimba lwayimbye lugamba nti mu maraso yawe Yesu mu musaayi gwa Yesu ndagusabye ubone amaraso ya Yesu kusaba ofuna omusaayi gwa Yesu ureke kukumura aba bantu olema okulaba buyumvira abantu kandi uravuga amaraso ya Yesu olowooza ku bantu ate bw'oyogera musaayi gwa Yesu. Amen. Amen. Ndakunda kuvuga ndiko bwira umutima gusubya amatwi. Njagala nnyo okugamba omutima okusinga. Ko naratawereza ko amatwi yumvaga akarekura. Kubanga nategeera nti ariko umutima ni uri ikibanza Kristo ashobora kubamwo. Naye omutima gulinde abantu Kristo wasobola okubira. Niyo y'amajambo ashobora kuguma. Ebigambo ebyo bisobola okusigala mu mutima. Sinzi ibintu ngira kwego mu bimenyereye. Simanyi bye njagala okwogerwa mu bimanyedde. Tikotegereza kurangiza. Ngenda kukomekereza. Abantu benshi nanje ndimo abantu bangi nga mwende turakunda ko duhabwa twagala nnyo okuweebwa ibi ndiko ndabivuga no mu buzima bw'ishengero bino byogera n'obulamu bw'ekkanisa birakunezeza cyane kubona bishop ahagaze imbere ariko araguhezagira bikusanyusa okulaba bishop ng'ayimidde maaso go ng'akuweesa omutwe biragukundiye wahezagiwe neza bwebibaga bikuyamye ng'oweererwa urazana n'intuze ugashyiramo amafaranga oleeta n'essente n'oteekamu ariko naye mbega bihora bishika ddala bituukawo umunsi umwe basi olunaku lumakiristi ugafata akanya ko kumusengera n'okwatayo akata k'okumusabira hasi ndiko ndavuga aba intercesseur wano sigamba beegayirizi b'omu kanisa ndiko ndavuga umukristo wese ngamba omukristaayo yera w'omu kanisa Paulo yaravuze amajambo aravuga ngo Paulo yagamba ebigambo n'agamba nti ngo bo bakwiye double portion bo bagwana double yes kuko bo bakora batama kugira ngo bababwire ubutumwa bwiza kubanga bo bakora nga banguwa basobola okubabulira enjiri ennungi wewe uva ngaho ahejeje kugusengera oba wano nga maze okusabira ugatutamuhinga gaca wisengera omye waka ne weesabira gaca gusengera okomawo ne bakusabira gaca wisengera eweddayo ate ne mbega ninda musengera olowooza naamusabira amen amen yagiriwe ubunamagarwa n'Imana yasaasirwa Mukama ye yamuyita ariko nawe arakeneye Imana naye era naye yeetaaga Katonda Paulo yari ni muri Korinto mu bakoli ni muri Timoteyo ariko agira Timoteyo nga wandikira Timosi aravuga ngo yamugamba nti ngo benshi ngo muba twatanguranye igikorwa mwabo be twatandika nabo omulimo ngo barampevye bandekawo ariko ngo n'akazi sinibuka nyibavuze Luka naye n'agamba gundi Luka neza no yavuze Luka yagamba Luka aravuga ngo ni wowe wenyine dusigaranye n'agamba yekka gwe nsigadde naye amen ngo munsengere n'agamba munsabire yari Paulo Paulo ni intumwa y'Imana mutume wa Katonda yatoranijwe n'Imana yalondebwa ne Katonda kugira ngo akorere abantu b'Imana akorera abantu ba Katonda ariko yarazireza ko akeneye amasengesho naye yaramanyi bulungi nti yeetaaga kusabirwa n'abantu nacyo gituma y'ensonga Imana ndabikunda ekigambo kya Katonda kyagamba ijambo ry'Imana rivuga ngo Yobu nakigamba nti Jobu ngo nuko Yobu agisengera abandi Jobu we yali nga kyasabira abalala Imana yumva ugusenga kwiwe Katonda n'awulira okusaba Imana niyumvise ugusenga kwa Yobu ariko arisengera Katonda teyawulira Imana yumvise ugusenga kwa Yobu ariko asengera abandi yawulira okusaba kwe ng'asabira abalala haleluya Yobu agisengera abandi Yobu yali nga kyasabira abalala simanyi oba mwabiwulira nicyo gituma Yesu yavuze ngo y'ensonga Yesu ushaka gukiza ubugingo bwiwe azobubura wari kuzotanga ubugingo bwiwe kubw'abantu ubwami bw'Imana azobukiza naye aliwayo obulamu bw'okubwakabaka bwa Katonda bamubwire ku bwami bw'Imana uko ibintu bigenda obwakabaka bwa Katonda biratandukanye n'uko bigenda mu isi byanjawulo nga bwe bitambula kuko kubanga ubwami bw'Imana turabura obwakabaka bwa Katonda tubulwa tusobola ariko ahandi ko turonka ariko tugwira naye awalala we tuweza we tufuna bingi unyemerere munzikirize iyo uri kusenga oba ng'osaba wibuke ko ukeneye gusengera umukozi w'Imana ojjukire togwana kusabira omuweereza wa Katonda
Katonda. Rero abantu duhora dufata imyanya minini yo kwisonzesha Waliwo abantu betukwata obudde kugira ngo bya bintu ushaka ko Imana yisura bikunde. Katonda byoyagala kuddemu Ni vyiza birungi weewaawo, ariko nagomba ndagusabe naye njagala kusaba shaka irya jambo ry'Imana twasoma mu Bifilipi ekigambo kye twasomebwa ngo wiyumvire ko mugenzi wawe weewulire nti muno akusingako, uzomusengere omusabire, Imana irashobora kukwishura Katonda ayinza okuddamu ko icyo wakoze kubanga kye wakoze iva kumire y'ijambo ry'Imana. kikolwa kiva mu kigambo kya Sengera Katonda. abandi, Sabira abalala, yitwararika abandi, wegendereza abalala. ariko sinabuze ngo niwisengere. Sinabakugamba tuleme So okwesabira. ngira kare ndiko ndategura ijambo Wembadde ndiko ndaryandika muri agenda yari muri phone mu kitabo, no mvise ikintu sinzi ko mwe muramwumva ibintu nawulidde ekintu simanyi bamwe mubiwulira, byaba bibaze abansha mubabarize. ndowooza biyinza okubacyankalanya mu nsonyi, Sinzi simanyi. isengero ry'Imana haba harimo abantu batandukanye, Mu kanisa mubamu abantu b'enjawulo, hama kandi bafise n'ivyo biteze bitandukanye. ate nga balina bye balindiridde byanjawulo. Hari ababiteze akazi, Waliwo abasuubira hari omulimo, ababiteze urubyaro, waliwo abasuubira hari okuzaala, ababiteze guheza amashuri, wabaawo abasuubira okumaliza okusoma, hari abantu baba bifuza ko ibikorwa Imana yabahamagariye babikora. waliwo abaagala Mukama bye bayitira okukola babikole. Mwabo hariho uwo numvise byakomeje kugwira mu mutima wanje. Mwabo omulimo bye nawulidde nga biwera mu nze. Turashobora kuba uri ngaha Oyinza okuba ng'oli wano, canke wazira ufise umutwaro uvuga oba ati nga wazze ng'olina omugugu ogugamba uyu muntu omuntu ono namuzanye mu nzu y'Imana. nakolese mu nyumba ya Katonda njagala tumusabire. Yesu ikintu cyonyine akorana nacyo kuri twebwe ekintu kyokka kyakola naffe ni ukwizera gusa. kwe kukkiriza kokka. Amen. Amen. Umugororotsi azobeshaho no kwizera. Omutukuvu alibawo lwa kukkiriza. Mumbabarire Munsonyiwe, ko ndashaka kujana n'ikirere cyanyu, njagala kutambula n'ekire kyammwe, nshaka kusanga nyine ndi jewe, saagala kwesanga nga yenze. nshaka kuvuga iki kintu rero. Njagala kwogera kino, ushobora kuba urwaye, wandiba ng'oli mulwadde, urashobora kuba umuntu amaze igihe kinini cyane, wandiba nga muntu amaze ekiseera ekinene nnyo nnyo, ukaba uri hano wiyumve, n'oba nga wooli weewulire, amaze igihe akeneye ko aronka umwana, ng'omaze ekiseera weetaaga afuna mwana, kumbure waragerageje n'ibyakunze, wagezaako ne birema. Imana irafise abana, Mukama ayina abaana, Imana irafise byose. Mukama ayina ebintu byonna. Ikintu igomba kugusaba ni kimwe: Kye njagala okusaba kiri kimu, kwizera. okukkiriza. Kwizera. Amen. Okukkiriza. Amen. Hari ibintu byinshi dushobora kuja Kampala tukaza tubizanye imisashi Waliwo ebintu tukabigura, bingi bye tusobola okugenda ariko hari ibintu abandi bafise twebwe ibyatunaniye naye kubaho. waliwo abantu bye balina bye baafuna ffe byatulema okufuna. Ibanga ni rimwe, Kyama kiri kimu, ni kumenya ubugombe bw'Imana, kwe kumanya okwagala kwa ariko Katonda kandi ni no kwizera ijambo ry'Imana. ate n'okukkiriza ekigambo kya Katonda. Wa muntu wiyumvishije nahejeje turabandanya Omuntu oba ndiko weewulidde ndarangiza. ndi mu kuwumuza. Hoba hariho umuntu ngaha mu isengero Waliwo omuntu nga wano mu kanisa abizi neza mu mutima wiwe, ng'amanyi bulungi munda mu ye. hariho akaririmbo turirimba ngo Yesu ndati ukumusi mwiza nakwemere. Yesu zijjukira olunaku olungi lwenakukkiriza. ushobora kuba uri ngaho ugati yego nivyo vraiment ndi umuntu Oli wano ddala ng'ogamba ndi Mukristo nsaba, ariko ukaba utazi umunsi wakiriye naye Yesu. n'oba nga tomanyi olunaku lwe wayanizako Yesu Kristo. twavuze ngo kuguma muri Kristo, Twagambye okubeerera mu kuguma Kristo. muri Kristo hagumayo Okubeerera mu uriyo, Kristo wasigalayo oyo tariyo jayo obanga akumeyo toliyo gendayo. amabajayo gute jambo ry'Imana rivuga ngo munizerese umutima wiwe, Kigambo kigamba nti yeesigisa omutima gwe hama akatuza akanwa kiwe. n'ayatuza omumwa gwe. Birashoboka kuri ngaho utarizera Yesu Kristo. Kisoboka okuba nga wooli wano nga tonaba kumwesiga. Vyojyoha iyo turiko turatamba tunezerewe. Biwooma nnyo bwe tuba nga tubiibya nga tuli basanyufu. Yesu akacagaruka uno munsi, Yesu n'akomawo olwaleero ugasanga tukuri ibyo vyuma bisigaye vyonyene, n'osanga ng'ebyuma bisigadde ugasanga byonna, iyo ntebe ntuyisigayeko, n'osanga ng'entebe togisigaddeeko, ugasanga wajanye n'abandi. n'osanga ng'ogenze Ariko n'abalala. Yesu ntiyazika, Naye Yesu wali baatuuza. azokubwira ati okay wewe watamvye neza tugende, wabibiza bulungi jangu tugende. azokubaza mbega waramwizeye. Ajja kubuuza wamukkiriza. Amen. Amen. Urashimira cyane pianist, uraza kuba hafi umfashe. Sishaka gusirimba ariko ndashaka Saagala kusirimba naye
ya kari soft. Njagala onkwatireko katonotono akata Yesu ashaka ko Yesu ayagala kumuwobula obulamu bwo ukabuzi kutaramwizera noba ng'omanyi bulungi Katonda mwesiga niwemere ngo niwumva ijwi ryanje n'ugomana ekigambo kigamba wonawulira eddoboozi Yesu camuzanye n'ugukizwa Yesu ntiyajya ngo tujye mu isengero gusa Yesu yayagala ogende mu kanisa ashaka ko ubuzima bwacu buhinduka ayagala obulamu bwaffe discipline indero nziza iyo nishobora guhindura ubuzima bwawe agakiza niko konyene obulokozi bwokka bwe busobola okukyusa obulamu kabutaramwizera noba Katonda mwesiga ugomba kuzuza ukuboko nyemerera aho wicaye ibaze mu mutima wawe webuze munda mugwe mbega Yesu naramwakiriye ddala Yesu namwaniriza ndagusabye wibaze kusaba webuze hamuka utaramwakira noba Katonda mwaniriza ngoma ndagufashe njagala nkuyambe dusenge rino sengesho usabe esaala eno usubiremwo oddemu bwoti uvuga uti gambe nti wizere amuvuge gutya okkirize ogambe nti uti mwami Yesu kabaka Yesu uyu munsi olwaleero ndamenye ko ntegedde nti ndi umunyabyaha ndi mukozi w'ebibi nkeneye ubutabazi bwawe neetaaga buyambi bwo ndaguhindukiriye kukyukidde nguhaye ubuzima bwawe wadde obulamu bwange ndagusabye kusaba bunkize onkonye ndakwakiriye nkwaniriza umbere umwami ombeere omulokozi n'umukiza ombeere kabaka n'omulokozi mu buzima bwanjye mu bulamu bwange izina ryanjye erinnya lyange urivutse mu gitabo cy'urupfu ulijje mu kitabo ky'okufa ryandike mu gitabo cy'ubugingo uliwandike mu kitabo ky'obulamu guhera uyu munsi okuva n'olwaleero bayitare mu gisasa tuuse ekitonde ekijja ndi umwana w'Imana mwana wa Katonda amen 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 tukomere amashyi Yesu tukubire Yesu engalo data mu izina rya Yesu ndagushimira ko ufite ubushobozi bwo gukora ibyo abana b'abantu batoshobora ndagushimira ko ijambo ryawe iyo turivuga tudafite icyo twirata ariko tuvuga ubushobozi bwawe data aba bantu imitima yabo urayizi kandi ndagushimiye ko umwe wese uzi icyo akeneye n'icyo akeneye ariko mu ibanga rya byose uni mwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe umusabe icyo mugomba cyose ukizobabera kuno muri mwama cyane data arashimagiza birakunda ko ushobora kuduha kwama ivyamwa muri kino gihe birakunda ko ubuzima bwacu bugaragarira abatubona bakamenya wewe bakanakwizera birakunda ko wahora ari umusuma atsika umugororotsi birakunda ko Sawuli yahoramo abagororotsi atsika umuvugizi wawe atsika intumwa yawe birakunda utarabona uko yobigenza ahazwa nawe birakunda ku munyantege nkatsika umunyankomezi ivyo ndavyizeye kandi ndavyatumye amen